Mına көк құнаны көрілі. Құнан çıkma bak oğlum. Құнан çıkma жануар. Тұрғанын көрілі. Öte sındı eкен de. 150 bin kemi var oldu. 150 bin kemi var oldu mu? Soda bolsa da bayqayız туғандар. 3 июль бүгін туғандар. Июль. Жаллауат атпазар туғандар. Ертеменгі саат 6:30. Çöptün bası saman pres 230, BD pres 330 болды. Екінші орын BD pres. Ошондай. Шындай bir сері аралап, сода олған алынған сатылғанын қарап тартыр өзен туғандар. Байғылы лайк басып қолдап тұрғыла. Атбазардан башқадағы сануларды, башқа видеоларды Малбазардан толтыра видео тартқанбыз. Алардың барына кіріп, қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойсаңдар болады туғандар. Şu akjalga soda kız odat akjalga. Akjalga kaç yerdeki akjalga? Soda kızı жүріп odat mı? 84 derdi doğanlar жаңасыға. 84 derdi 85 berip algıla derdi. Kaçtı. Kaçtı buka kaçtı. Kana. Töölep keten dedi barımızı. Baylan tura ver, derik ketken bu kadar bul. Ketті sürüyorum oyun. Başta aldı, arpalardağlar gelmek. Parmağan adam, 2 adam, 3 adam sürüp ketті. 85 болып кетті тұрмай. Құруқ отта тұрған екен. Пүшті айтал екен бұл. Етке соғымға. 85 мың болып кетті. Бияқталар айтады, біраз қымбатырақ болып қалушы дейді. Белер жақты. Аты кемелі? Рүспека, бе қанша? Қаншаға беріп қойдыңыз бая содалы? 75 көрбедіңіз, қаншаны төділі? Үшті айталы? Төйлік. Шындай, шырайлы, чүм қара екен, жануарына. Башын көтер тұрады екен. Бойлу. Қайсаға қанша болды даға? Оптың ба? Üçönü 80'den verdi etken. Üçönü 80'den dedi. Üçönü ekonomi gen kaç? Üçönü ha bunu eko çongo. Ekono. Kaç oldu ekono? 75'ten. Üçönü 175'e sardan bakılaydı. Aslında düşünüksüz oldu dedi. Sonra bilençi yaşlı oldu. 150 mыңda ekono oldu. Doğanda 75'ten şey ekono ördür. Semiz, çıraylı, körktü. Baytallarga mına. Жануар. Мына нарықсы бей болып қалған ұқсайды. Жаш жоңырақ екен. Ошондай туғандар. Тағы баса өренсе қайыры сода олдады, не олдады. Гәла қайырды олдады. 67 oldu bunu. 67 bin. Что айтал? 67 bin алып шығып кетті. О, қанша қарадасыз бұны? Sakla, 75. 75 kemi var mı? Kemi var işte. Ha. 75 kemi var ekan. Что айтал? İşte. Aha. Kazanmış. Таза işte. 75 bin kemi var yani. Жаңы жіпайдан тұрғанға алынып тұр десем алынған екен қарап сатылады екен. Шындай сынды бар екен. Мына шу сынды екен ғой мына жануар. Шу чырайлы екен ғой мына. Тұрушыларды екен ғой. О, чырайлысын қаншада отырса ба? 70 кем барды отырса? Қаншаға келді сода ба? Сода болды ғой? Болды екен. Жаңылы келді. 70 кем барды отырса.
70 km var oldu dedi. Көктay қанша екен ака? Көктay 70 km var. Бұлда 70 km var, 70.000 km var. 70.000 km var азыр, сода болса дағы. Алынып сатылып қалса дағы байқап кетеміз. Сынды екен жаңағы Көктай. Шынасы жалауат ака, жалауат. Şu Panama'nı o? Ol Panama'ga zakaz oldu. Hayırlaşlar, ayırlan oturup görüldü telefonla. Kança canı var? Hı, Taytap'tan. 60'tan koyup veriyoruz ha? Kançaga soralım? Жаңыла girdik, 60'tan koyup veriyoruz ha? Tuğanlar. Kolun isterim uzun egen bu. 60'tan koyup veredik biz bunu tuğanlar. Yakta çıraylısı turat da çıraylısı. Çıraylısı. Figurasına sözü yok bırak. Buna. Turganın görülü. Ulan kança eken bu küçtüsü? 75 km var mı? Telefonunu aytağız mı aytpayla qoğuz bu? Pazardan satıp ketemiz ha? 75.000 km var eken bu. 75.000 km var eti oğlanlar. Şunday. Hem daha öte çerelisi girmekti. Alınğa satılgan jönököy prostoйларына татып көрөбүз. Ушакта кайсатка сода болот экен гана. Но экасыга 100 бериптир. Экасыга 100 бериптир тугандар. Эми сода эмеле башталды. Куда каласа дагы үстүнө кошо беребиз экен. Bir aylanıp gelip başta tırmap oylanıp alıp koşarız. Bunu hazırkı birinci taktan kullan bunu. Canlar. Bu da sırayla kullanık yani. Göstereyim besin. Çekil. Başla abla. Araya gelip son bilet biraz mangayla. Şunday, bekar iş. Çarşı kaç ekan alalım? Ekası. Kança satıldı bu? Ne oldu? Baba oldu abi. Baba oldu değil mi? 5'e vermeydi. 405'e çıktı. Ekası alırken. 405'e çıktı. Anlık baka satıldı. Ulağı var jol garantiyamen o torunda tartışız Boldu. Boldu adına sorun tartıp koyun. 405'e. Oşa ulağı anısı bunusu var jol garantiyaken. Oşa ak futbol kavı. No köy attı mı? O lazım. Torun tartı gimun tartı. Ana bir bastırçı. Şu bağda geldi oğlanlar. Bol dokun. Bunu kuruşuna kurşapta görünüp durat. Başı gözünden. Var çok garanti eken. Ulağı kuda kalsa garanti. Yaşı kaç ele? 5 ası. Yaşı 5 ası. Söğü kap tur kaçanla bunu. Yaşırak görünüp eken bu. Tığının kaçı da saka bunun? Tığın. 150 km var eken. 150 km var eken. Kuyakları var taza. Deni başında ayığı yok. Sarakatı yok işte. Telefonun kim eken? Seni kayıtlı. Aytçı. Az bastırıp koyarıq ana. Havasına çekin sıraylıçı şulat eken tuğanlar. 150.000 km var eken. Ulakları küçlüymüş. Şonday. Karabulakta keldiş balon çapkan eken de bunu ötkönde. Ya bunu hem göp balonlar çapkan eken bunu. Telefonda aytın hem o.
150 ming kemi var hazırkı torat. Şunlar bastırıp ketip kaldı. 777 menen 24 74 53 ken. Ağlaydı. Talay akam ekan şu. Talay akama çalış toratты улак аты дегендер сурай бересиңер. 150 ming kemi var ekan тугандар. Hazır şöyle bir көк ат бар эле. Көк ат каяка кетти? Жанымда тургандарын көрдүм. Жаш канча элек? 2 асы болуп калды. 2 асы болуп калды. Тыйдын канча деп атабыз муну? 120 ming. Kemi дагы бар дагы. Telefon айтып бересиз бе? 79 менен 82 17 42. Кайерде болот эле? Şöyle Жалат болот. Бирдекеңиз бар бекен бунун? Özüne layık var. Şu өзүнө турушуна сатабыз керек. Эчтеке обещать этпейбиз. Pazarda. О. Улакты иштеп чыгат дебейбиз. Şu турушуна сатабыз. Вид жакшы бирок. Турушу жакшы бирок. 120 ming kemi var. Kança болуп кетет экен мун? 85 ming. 85 ming болду рабочий. 500 дагы бар. Жашы канча экен? 10'un üstü eкен да. Жашын жашап туруп бечара. Кызматын кылып туруп.